Dog mokak ahi thi pen havar ke hat ahi thian ka chelia towar pi lang bong lang ter chemandet. Ingdeng troke rapli karbi lochar lio song regional committee tompen mahang ke the karni ka talon pon. Solangdo newspaper ningkan crate truck ke pleng lapen crate truck se keng kam kachi jorar ni katalon pon. Kardom nilibrita than bangpi sami merli intik tharpi aprangsi northeast karbi life ke langara doan apan kardom pa jediklo kardom tangte pini prime time beer ta leng ton pen arju konikha. Dog mokak ahi thi pen havar ke hat ahi thian ka chelia towar pi lang bong lang ter chemandet. Dogmoka PWD Road Division ki parlopon dogmoka ka hi chipen havar ke hada hi thian ka chele pona towar pi dogmoka ka hi thiang bong chitim chidalong kilometers easier we dak towar pi ke heno thek tika jok kiram ke bangada tum ka siksak thidonga phita karbiang long Thomas Council apen PWD department tum ke theklong li chikrong det Don Kachari bom BJP सरकार निकान सिर केबान प्लेंगतांगलो लासोनसी सबका साथ सबका विकास पलाम थेला के निलितुम कपहांचा पुरलाम थेकली abang solam the Indian Prime Minister Narendra Modi kaning Japon veralam thelo asonsi teams karbiang long ke Japon abang phu Dr. Tuliram rong hanga hin pen kaning Japon ver development alam the ko an si karbiang long arlo RD ke domala ke aporsi pachini pon bomlo labang so towar pi lang ponik tha labang so towar pi lake rong atokan no towar pi kali labang so towar pi lake dog mokak municipal board angkang ke do towar pilo labang so towar pi non barla pora hutle kehe no lapukali labang so towar pi lake ningkan hini sosia prang pen kehe no towar pi non puan ta semar pon pidara jok halapul lok charli riso ejang lapen hi thi ke bang anpar ta keso kiun ek chelang ke dam ke bang ara tum ka siksak thepika phita labang so towar pi ka semar pon je phan thang na davar saikering ponavi Kona loso towar chele loso towar ke dak dokmuka pen aronat rotlo ningkan kwan dolo la puson kheng no ga na diklem tang he kahe no la puson kahe no towar te kono ningkan isi dokai ho ningkan isi dokai lo tab semar me di semar me kedam bang kwan siksak dolo siksak pikan lo e kasalai bang ke kasalai lo antara pesenda kapta siksak pikan lo itu ke kam siksak lo la sota ka bang রাস্তাটো বহুত বেয়া হৈ আছে ৰাস্তাটো ভাল হ'ব লাগে বাকি তো কবলে একো নাই কোনটো লিংক ৰটো এটো দমকা পৰা ক'ত যাব এটো দমকাৰ পৰা একচুয়ালি জালজুৰিলৈকে পুৰা ভাল হ'ব লাগে আৰু বহুত বাৰ এনেকুৱা বনোৱা হৈছে কিন্তু ভালকে বনোৱা নহয় কে অকন ভালকে বনালে মানে আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব অকল আমাৰ কাৰণে নহয় এটো ৰাস্তাত মানুহ যোৱাটো মানে যাতায়াতৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব আৰু alam mangke di tu macini lo jadi gripen dala pusi non arbi lejang dia ku pusame ali ke keva ke thelong lo lapen kai ke mata iem lun sing teron ta aling road lo ahi meta matawar lo office ami li chitherak me gok muka area seta li tum ajerding pig lo lada ke angko municipal board pan lo asia town area lapen PWD dala dak kilang na pangkret dia joksi angko lapen iem pusame dak sob dolo kipu am sai alama ke lack of government lo alang li para chuni rigang tung bang la pulo je non ibang jem bang la son kisik sa bang dudi na pon don tami ani su ubo phis tami lang tami yo thek nong nang li tumta asian so se bang iem phan bang ta chuni ri lo la pen prap jin ben la bang so ali bang ke claim terai pha la ni phan ta chuni ri lo bang so towar ko la so towar ke kona lo ka chefu ke la bang ke la pu ke hola dak dok mo kapen ci phuk la haro ghat ro lo la pen la pu iem nu sing terong nem tame ci pholo la hen lo ke tami bang kai ke mata lang li aju anar lu pilo lang li lalo lifeline lo lake ili tum dong mo kap same kapre ke khilu wing men ke bang same dake min town long pina si sum son min town lo ali khen lo ke therak me melam si iem lu sing teron phanta chuni ri lo la pen pap jin men la bang so ali bang pini pina bang bong pen claim dei phati chuni ri lo News Desk report Northeast Karbi Life Tangte pinya adun thu ar sigjit la pena kenang soda birta leno nang tonpen arju monik tha Ingdeng troke rapli karbi lochar lio song regional committee tompen mahang ke the karni ka talon pon
Jakong ing koirai siar ni KSA ing Longpho Regional Committee tum pen ing deng troke prapli mahang ke thekar ni difu rong thang sai hemalong puthot paman pon. Lason si bang so mai difu Regional Committee mai phu liton sing timung pen chepahem phu si mai chengpon. Lapu KSA Central Committee mai phu merjeng group pen chenglok claim dam rapera tum chetong dun la pen abarim bidi sar la pen mai phu konchung bang atum sita chetong dun rinti. Halloween pen head branch sub branch tum sita me ongdung pen bangsi RD nang pidun rinti la pen sisia hem phu merjeng krohin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangaphan pinpura lo pi pajerdun. Pason sia lo hiaman pen kachopha lagi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang pen chenglok lumbajong MLA Bidya Singh Ingleng MSc Johnny Timong nominated MSc atum chitong nuntu. Lapu Dr. Tuliram Rong hang pen kaning je thuke KSA pulo te badu political along stame chirap dun de det nangji lapen kidam tang KSA mahang ka thek det pen aphur kimo lam sitame chiki mo pontu lapen prapjin pen KSA inglong pho phan sitame sai hemna kim pipo puse lam chak pidikang Lapu difu MLA Bidya Singh Ingleng kaning je pon ke ahok pet KSA ke inglong pho KSA henlo pusi RD dojot pen ning je tekang Lason si kijut si KSA long live puhang taram pon si mai mesen pen mai pajut pon. Jasame pet na Charlie hosmatum hanma chuneri kang tumang la polo alang litum akailong discipline lapenisi sincerity akenang soddo kali pulo tang ten non ke bangji alang litum akailong akang ting so si thepon loi athema non elitum kakimata pugi pubon detik reservation and quota alam se nije bom dete el to mola reservation and quota bang matha thesi el to mola general to mong si ke compete dun nang po pu bang si diliba matha athema non akai bang lason lo munira phai ko son se nang bat ma lason si abar site ame kachithi nang apor nang le rok la sigala la so along mage eli tum karbi lo chali asuma tumang ke chali hinama ardi bang aprang si pipen alang le tum a life long discipline la sincerity ba ke manang ko nili tenureship bang non hat jong si kan nilong lang la immediate pen first program lo non el tum birth anniversary bang ke la det man abhi nil tum course of action nil tum ke deng tang do la no ke bang ji ani bang nang le tum kado we fan media persons do ana be man pachini ji nil tum chwai tang do lo apan jasme pen ma ke education kososi kang tur ponji ma ta awareness kososi ke banji ma hala bang si aprang si bang ke nil tum ke RDP ponji Ken kam kimi ke deng por mane nilitum ke kaike amata aken kam la lo nitum ke education fan se form first nitum ke importance ke pido ta si pini bar university bang nitum na lo anikan mang ta me nitum ke bar university ke talon ber khaso talon na teng me si pini kadu ka ve arorim ben benana yusum se tong la so yusum se tong ben penan lam me run me tum che thanlong lo education na lam ji thanlong lo litum non litum ko son se prange bang ima itum entrepreneurship lam se human resource lam dom je thanlong lo ben mesen speaker tum long bang lo la ben litum ning charong piglo elitum karbilo charle song di regional committee pen ke paman pon pini 64th birthday anniversary celebration along elitum man bank ke do honorable Dr. Tuliram Rong hang tame lag a blessing nam pidon lo la pen alang lum team karbilo long tame lag bang lo bang pen blessings nam pidon lo la pen elitum kaike tame chira pet kana pet to hempek hamra pera song kaskom karsa kra president secretary tum peritum penan lam san pe elitum karbilo charle song Central Executive Committee ex president la pen secretary tum na menang chitong no la pen penan itum non owi kimi tum han lam me jume nang than pon lo la pen itum regional founder la pen regional ex president secretary tam chitong lo penan itum lam chi ki chitalong lo ke program mang ke huge successful lo posi so media chuni itum nang thon nang than long Karbi Anglong difu pen Pradip Rongpha report Northeast Karbi Live Tangte pinya adun thu ar sigjit la pen akenang soda birta leno nang ton pen ar jumonik tha Solangdo newspaper ningkan crate truck ke fleng la pen crate truck se king kam kachi jorar ni katalon pon Paing koi rai siar ni difu press club sai hemalong Solangdo newspaper ningkan crate truck ke fleng la pen crate truck se king kam kachi jorar ni ningarong pen katalon pon Lason si Solangdo newspaper chief editor Borsing Rong Phar penang ke thandun ke Solangdo birta crate truck hang bong ke pareng penang kisung dolo apranga hotke birta lo ke thon ke wan birta ta lo ke thon dun je phanan ta kisung dolo pusi chief editor pen lam thej paklang pon
Lapen ang bong malom ke thireng jeng mate che sin ason se nang manlo bon ta me ning chipaning ding pon lapen nitu malong klem dam rapera tum sitami chipaning ding pon si patami ar nia ningkan create truck artanang chok si pini ningkan create truck si akeng kam chijor pon long lo pusi chief editor borsing rong parpen nang chithandun lason si borsing rong parpen nang kaning jedun thuke peer thea dangalong nonakai electronic media social media ki klanga jok print media tum pinanga ki sungdolo pusi chithan pon Lasiang tonpen solang do chief editor borsing rong parpen nang kaning jed no lam the puthak le ang tonpen arjudun sinang tumian ba pinian ke ningkan create rock plengelo lapen pinipen ke solang do orta ningkan create rock si kiludlo si kedam tang ningkan create rock angbong solang do penang akisung da polo akijoy ta polo lapen ke huk ki phik lan ta pholablo lapen isi bang langdam polo tangte asam adang ba pirthia dang social media lapen electronic media la nangke klang ajoy ni print media tumbangke asau kasik sak do telo print media tumphan penang isi effect dolo katikuk dolo puai phirsi ta nili tum kadokwe rat nang situ du na jone rap atum nang ke rap du na jone solang do newspaper pinian ningkan create roxy nang lielo nang ke luthulo non lasi solang do amihang ke thega hut nili tumhan penang tum nang che rap dun jirpo jirpi velvisar kadokwe alang li tum kadokwe phanta nili tum solang do abitum pen kichuru pajeriklo ka kesik sak dolo athe aprang bange communication ta lan me parpe lapen ke paklang hi puhutame hasut ke fakes akai hulang do nenon ke internet bang lo jalo mithusen le he sita non olom la social media pen electronic media ke bang joini asok katikuk do koklo la bangke lapen nilitum la solang do amehang ke pathe ga hut kadwe nang serap dun manda churu parlo lapen non ke bang ji arnita alang litum phan kadwe tum phanta cerap citu do pupusi ning thelo lapen especially solang do readers ki purhiatum ejenatum hokaratum advertisement nang piatum well wisher la kadokwe tum phanta nili ningak long pen churu parlo lapen kewang jilang arnianta alang litum pen akerab long pupusi ning thelo kardom Karbi along di Fuben Pradip Rongpa report Northeast Karbi Live Tang pini prime time berta lapuan si kang toniklo kadu kawe phanta kurbang thu lapen to me thakmi kardom